ahkia smas malkranani, ahkia upla almuk lupianani, kupia bela balilia takaya, ahkia kabewah manani, yabal tanis sa tawag ni ba, dawan yabal kapli kaya. Ahkia kabewah hapiwa ba kilay kaya wanani ba, wan mo ni wan lakri kana ni wan laton lakara kupia kumi lakara, wahila apo kiran yun sa wan lakapo kirani, bawan lakara, pana respect mo ni lakari wala. Mahapiwa ba kaya kami implikan laka ba ng tagbiya. Tarbay wan laka ba ng tagbiya. Inaisan laka ba ng tagbiya. Kagmatuskan laka na ni ba ng tagbiya. Kaya kabiya mahapiwa mo hilay kra. Wan wal karalaton kay kaya wan pupyais ka, wan lukan kay ka, wan sis kay ka. Wan wina paliralaton kay kiwa. Bible ba param wan ay sa mahilay kra. Jawa na ni ba? Nahatas bawin na apya. Bahali ka. John Ulban wak kata Saptika 15, verse kanis 18 ba? Ay si Kex. Disciple na nila Jesus para mo. Nahatas ba? Nis para may kay kisa ka. Amandam rawal sa manani pa nahatas ko yung apyas mo. Mo'y kilay kra, wahila laka riwaya ba? Tuman laka riwaya, mis para kay laka riwaya ba? Jawa na ni Dukya Piasa. Mahaba wahila sa wala-wala. Mo'y kilay kra, wah matiyara na ni. Mana ni ba Jesus Christ talia holy kinamanas pa. Pamit ka, mana ni ba mana tara paliwal at kimaysakan sa. Kanupla kumisin manduk yam layang dukira dusprin nila pruras. Des Jesus Christ mama. Ay talia holy kinabalaikan dusprin nila. Man saurkam anyang saur kinagkira. Moike laikra. Man bauba mana taras man golmal mana pesma. Man lalapihin ilalahpaw ni mana apyas mo. Man Jesus Christ talia manas. Man baking na ni king kalawan na ni dawan katalia mana. Man dukya marasika bip patawat laray sulitakan. Diyang dukira si kabhaplis ka saura bara ay sulitakan minit kung sinday kong pelukas. Bibisirpi kong bako. Witin badyara luha palahiwa. Tas bara yuya ka bri na nitilara. Witin bakaw umpira kan bako. Ay subitakan. Naiwa manyang kupiraiwaya witin rinitagi. Ay talya lay kitus pinirawan saur ka na ni nasut priwan sakan at iwan sakan naiwayawan kumiba ni rimbait ban monisa. Ay sikat na wako tawra kya kabya laman laka upya kumilaka wana hatas balabalya. Jesus Christ bayawan na nila para manuiba. Biwa kumbalbya nakralayan